igisirikare cy'u Burundi cyagaragaye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho cyaje kwifatanya n'inyeshyamba za FARDC. Aha ntituri buze kwibagirwamo n'abacancuro ba leta y'Uburusiya boherejwe na leta y'Uburusiya mu minsi yashize. Aba bose bakaba bakomeje kugenda bifatanya n'izi nyeshyamba, harimo Mai Mai, Nyatura ndetse na Red Tabara, tutibagiwe na FDLR. Izi zose ni inyeshyamba zitwaje intwaro zikorera kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ujye kure, aya ni amakuru tugiye kurambura. Amashusho ari kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga agaragaza bamwe mu basirikare 12 ndetse bari n'umusirikare ufite ipeti rya kapiteni biyemeje kuva mu gisirikare cya FARDC bakehuza n'ingabo za M23, aho byakomeje kugenda biba amayoberane. Aha batangaje ko nabo bose babona ko ntacyo bazageraho, ahubwo bari kurwana urugamba rudafite icyerekezo, ndetse banagaragaza ko abo barwanya ntacyo bakagombye kuba bapfa. Bati aba ni abagenzi bacu, turarwana urugamba rwandanze. Si abasirikare 12 gusa n'uyu mukapiteni biyemeje kwitandukanya na FARDC, ahubwo hari n'abandi benshi bagiye bakomeza kugenda bavamo gake gake. Kugeza ubu hamaze kuba itsinda rinini cyane ryamaze kwitandukanya n'igisirikare cya FARDC, ahubwo bakihuza n'izi nyeshyamba za M23. Mu gihe uyu mutwe wa M23 uri gukora ibishoboka byose ngo ishyire mu bikorwa amasezerano y'u Rwanda muri Angola ndetse na Nairobi, leta ya Kongo ikomeje kwakira impano z'intwaro zikomeye cyane. Aje bundi Turkiya yabohereje intwaro zikomeye cyane zirimo imbunda zirasa kure ndetse zinasohora ibisasu bya rokete, bikomeje kuba gaterera nzamba ku butaka bwa Kongo. Aho izi nyeshyamba za M23 zemera gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro y'u Rwanda muri Angola ndetse ni Nairobi, leta ya Kongo ryo ibyo ntibikozwe, ahubwo irakomeza kugenda yegeranya intwaro kugira ngo ikomeze kugaba ibitero kuri M23. Ibi biri gutuma amahanga akomeza kunenga rwose igisirikare cya FARDC ndetse n'umukuru wacyo. M23 ikomeza kugenda ishyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro, yemeye kurekura ikigo cya gisirikare cya Rumangabo yari imaze iminsi yarigaruriye ubwo yari yaragifashe mu mirwano yaherukaga, ariko yemeye kukirekura gihereza ingabo za Yasenga bari zose kigenzura mu rwego rwo kubahiriza aya masezerano. Amafoto ari kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga n'abasirikare bakomeye ba M23 baganira ndetse n'izi ngabo za Yase, aho babashyikirizaga iki kigo cya gisirikare cya Rumangabo. M23 kandi avuga ko ishobora guhagura intambara bitewe n'uko ikomeza kugenda yagura imbaraga uko bucya n'uko bwira, kandi nanone Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo ikaba ikomeza kugenda yakira intwaro zo kuyirwanya ndetse no kuyigabaho ibitero bigiye bitandukanye. Umuryango mpuzamahanga UNG International Crisis Group ivuga ko iki kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kimaze kuba ikibazo mpuzamahanga ndetse kimaze kuba gaterera nzamba, aho kiri mu makimbirane ya 6 ku isi. Amakimbirane ya mbere akaba ari Ukraine n'Uburusiya, naho ku mwanya wa kabiri hakazaho Romania na Azerbaijan, ku mwanya wa gatatu hakaza Iran, ku mwanya wa kane hakaza intambara ya Yemen, ku mwanya wa gatanu hakaza Ethiopia, naho ku mwanya wa gatatu hakaza amakimbirane ya FARDC ndetse na M23. Ndetse imiryango mpuzamahanga yanatangaje ko iki kibazo cya M23 ndetse na FARDC ari amakimbirane aremereye cyane, ndetse azobora no kuza mu makimbirane 10 ya mbere akomeye hano ku isi muri uyu mwaka wa 2023. Ibi byakomeje kugenda bitera urujijo amahanga, nyamara M23 neravuga ati tuzakomeza kwivuna umwanzi, ntituzigera duhwema gukora icyo tugomba gukora. Niba dushotora tuzarwana, ariko twe turemera kuba twashyira mu bikorwa amasezerano y'u Rwanda muri Angola ndetse ni Nairobi. Ibi turabyemera. Ahangaha kandi nanone sosiyete civile y'abakongomani ibarizwa mu bwoko bw'abanyamurenge
iribaza impamvu leta y'u Burundi itigeze iboneka muri aya masezerano y'ubumwe bwa Afurika y'Uburasirazuba, nyamara ikaba ikomeje kugenda yivanga mu mirwano biri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bati ni gute Burundi butigeze buboneka mu masezerano ya Afurika y'Uburasirazuba yunze ubumwe, ariko ikaba ikomeje kugenda yivanga mu mirwano iri kubera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi babitangaje ubwo Abarundi bisukiranyaga ku burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bari biyemeje rwose gufatanya n'inyeshyamba z'imitwe yitwaje intwaro zibarizwa kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bagahuza n'abawagen aribo bacasho baturutse mu Burusiya. Aha kandi amafoto yagiye acicikana ni Turkiya yohereza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibitwaro binini cyane birasa za misile. Reka nkushimire cyane we twabanye muri iki kiganiro. Njye na MC Madizoni. Ibiganiro byacu bikurikira kuri Rock Media TV.